You know just what you do to me. Playing. Samaraga so'ng rahmat. Qarindashim Sagadan xotin kimlar? Aynara Sagadaga so'ng rahmat. Shuncha kelib bizga xizmat qilib, dokumentlarni bitirish berganiga so'ng rahmat. Amba oxiri 21 nomer ukama ham rahmat aytib qo'yishdi. Baysalmi. Uyning dokumentini oldik, xudo xolasa mana. Xudodan Xudoy bo'lsa, mana xonatni kvartira oldik. Uy bitti dokument qo'lga bugun Xudoy bo'lsa, bugun nasibken. Bugun tiydi shu yerda ishlar, shu boshqa bir o'lsam qayerga bo'lsa, kelib Samaraga qayerga gövdeli YouTube'dan aytib, gövdelerden ko'pdan so'radi. Aldabay, toza, yaxshi dokumentingizni bitirib berer. Şu işinize iyilik, ne deyiz? Gelgile yerde işte Samarga hayrola, nağamaşmana hayrola, rahmatları işinize iyilik, vaktılı olgular. Rahmat aytkanыңыз келсин. Şu, үйдің dokumentini aldık, Xudoy buyursa, bugünden başlap, үйli bolduk, bolacak bazmenen, Xudoy buyursa, praktikalarga koyup yaşap, nasip kılsa dağın, başka yerden hem alışık hareket kılardı, Xudo xolasa dağın. Үйүңүздүн баасы канча болду? Bası 1.150.000. Башкы төлөмгө канча бердиңиз? Başka tölemini 170.000 verdik. 980.000 кредитке эсептелди. 980.000 kreditte kaldı. Айына төлөгөн төлөмүңүз канча болду? 10.500'ünden aylanıp kaldı. Муну бат эле төлөп, 10.500'den aylanıp kaldı. муну бат эле төлөп бүтөт болушуңуздар керек буйрса. Xudo xolasa жак насибинче төлөйбүз. Болгону ошол документтеги. Сиздерди куттуктайбыз, чын жүрөктөн эсен аман эртерээк төлөп бүтүрүп алыңыздар. Ошол өзүңүздөр пландаган күндөн дагы эртерээк төлөп бүтүрүп алыңыздар. Айтунук эже, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айта кетиңиз. Рахмат силерге. Ишеничтүү болуп, бүтүрүп бердиңиз. Силерге чоң рахмат. Ошо Самара эжеге дагы чоң рахмат силердин түзүлгөн эмеңерге. Ишиңерге ийгилик. Сагадагы чоң ийгилик, ийгилик. Мындан ары дагы көп үйлөрдү алып берип жүрө бер. Силерге чоң рахмат. Рахмат айтканыңыздар келсин. İşine ilgili şu elin kızmasına göre bile постоянно. Samaraga koyduğun kızmasına göre bile bizden iyi bir yol kaldı. Рахмат. Куттуктайбыз.